7 days long night occurring cricket tournament ke pamanpon. KSA Tengra Langso Ropen, HS Lapen HSL si asat lang ki unduna tumapan, Karcho Lapen Chirok Tokamay Kede. Dongka mukam karbi hem tu nalong teron chingrum amay etup chethan chimum amay ke padu. Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Non malom IPL ke pathu pon bom apor ahut Karbiang long ahawar tami cricket ke pathu aning ke hangatu maphan night cricket ke pathu ke paman pon asonsi o kering ahawar along ke do Indro Singing Hi Stadium pathu aklam along tami 7 days long night o kering cricket tournament ke paman pon o kering ahawarang kang pen kang pupon K10 House Group atum ahin pen cricket ke pathu aning ke hangatu maphan matha ponsi 7 days long night o kering cricket tournament arua chikloni phai hini arnikang sampor phai troxia por pen cricket ke pathu pangcheng pon tanglo ke pathu ke cheng a match lake o kering rang mukrang la pen singha sonang bongsi pathu ponlo ke pathu pon aron lake bangsir ke babang pho tumsi pathu long chot la pen over bang ke 6 over anparta ke pathu pon a ball lake soft tennis ball pen si pathu pon po la pen joining fees bang ke 2900 ke ha nong e lake tangka sika suri thongkep la pen trophy adun thua nong e tangka sika suring koi la pen trophy la solong best player best keeper best bowler setame kangwai pon pedo ponji pusi pachini pon bang solam angton pen kachini pon thu ji aphan 6901426957 lapen 8011386194 long hungri lote long ikpo Lalo si cricket kapathu tumhan si birta ke me dol lalo non iligi dola bangke nomati constituency ke par lupon ladak okereng hawar si dolo okereng ladak sport association angkang ke do ladak Indro Singing Hi labangso stadium along si dolo ladak non ke IPL pathu chengbo mapor hotsta melitum ladak karbiari su mate ilitum kapathu hin chihung nangji pua kimang pen ladak okereng K10 House pu alang litum pen patir pi ponsi la bangso ajo apor sustami ajo si ladak cricket kapathu paman ponlo la bangso cricket kapathu la ke 6 over pen si pathu ponlo la si ladak kapathu ke paman pon bangphu do la alang li pen le lamthe arju pon sinang prangsi nang liphan penelo la bangso kapathu puthak mangthan नीली बांगेला पुलो लासो क्रिकेट खेला के नीली मेना माता निनिंग दको अनबेन के नीली 10 हाउस नीली नीलोंग ना के क्लेम दो नीली सोमार अतुम सितमे खेला पिनांग पुमाची नीली दा को चिंग वाई चिंग दो कबे पेन चिंग की चेथान लो असी क्रिकेट खेला बीबे अफ्रांग नीली दा OSA प्रेसिडेंट सेक्रेटरी फांता परमिशन चो एन पेन अलांगली तुमता नीली फान nang permission nang pilo chok bino ajo khela bulo alang li tumta ning charong ben se jat peno meolo nang ke matha pusi ne phanang pulo ango cricket khela ke dak adong arai penang somar to manta aning dok pik pik nilong ta bangsi alang li tumta meolo nang ki bi pusi nang ipu akola si non efrang la ando se non khela bom hosi tame mesen pensi ke dam mesen chang che bhong ching chek che pen men se khela nili pachun ponpo an pen ke nili फाइनल ता डेट 7 अलम सी नीली फाइनल बी पुसी माथा अथे बोटर ता मे वे डेट तुलते नीली को एक्सटेंड टू डेट है विनर bang kwan se विनर नीली 30000 रनर बंग 20000 non amat team kwan lo ka jeto नॉन अमात के टीम के नीली 28 ता टीम दलो 28 ता टीम के ऑलरेडी नंगे जॉइन टांगा टेंग सी दलो apen kuna irian si bipon lo नीली एरिया की भी पन के नोमती कॉन्स्टिट्यूएंसी महामाया कॉन्स्टिट्यूएंसी लांगफेर कॉन्स्टिट्यूएंसी लांगहिन कॉन्स्टिट्यूएंसी फुलुनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगासन कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफू कॉन्स्टिट्यूएंसी लासो खेला अलोंग नीली कॉन्स्टिट्यूएंसी पुसिता में लासो आंगबों कॉन्स्टिट्यूएंसी लेका खेला नहीं ता कली जितु डिफू टीम सिता में नोमती लोंग ता खेला उन अनपेन के नोमती अतुम ता डिफू लोंग ता खेला दुन उनजी
mane lagi khela sitame nilitum apa kapreka district pen ke nilitum dak bangke khela nang khela dunlong le karbi anglongan ke nang khela dunlong ko an ben ke nilitum voter id ta check ponji kalima kalang mata nilitum voter id ta check ponji te la bangsu ajo bang kenang le tum la puson la dak studium long kibi pon cheng ason no ma mate kalang kalang lo pini opening ceremony dolo ini opening long kuma tuma si pang cheng pon pini ke pangcheng pon ke nilitum dak lukial malo rangmukrang fc la ben singhason fc kewang jilang arni pantrami ko puson mal bang kata hina ke bang je nana pen ke nili klan sose ako team atum lan sose wang thuji lan sose ke wang pansi nili hin pen me ako chuning riglo ako team ke wang je thonta ke chok che an ke nili tumhan nang than ponong pon amum pon po ako nili ta cricket khela ke kibi cheng lang okreng hawar longe pulo te nili kadu ka we chipu ma ke cheng silo ajo khela bang kibi pon ke kewang jilang mo non bhong la bangso khela patang kondet tan same mo admi ka prek tame kibi poni pan kachise ola nili kachisik pondo next ke nili la jodete pulo jong si thang the kadu ga we rat tum nang charap no nang chitodun pulote nomati angkang okreng sport decision hin pena nili phanang charap dun pulote nili football khela phanta nili matha la jodet pena phi si K10 house toning hifan alang le lapuson kepatchi hung kibipon thegapot lapen nilita ningkarong karjulong pen lase nilita nang chetong dun lok pining weke athe kepathu ason lake isi ok pranta meu lapen anutina bangpu atung stame pathu jiaphan ladak nang birtaik noi lapen nang litum dana pathu dun tha ningarong olo lapen anutinta aliralon pedunoi lapen lan jose bang bipon tubompo penengsi K10 house owner ke hai toning hi alang lege bipon chenglo lase alang le phan aning parong dunai thudun kang k tumhan kang thur ponji phan alang le klempon bomlo lase paklem nang lase li tumta cherap duna okreng indrosing ing hi ke aklam lo day and night akhela ke pa dopon mate K10 house kalang lo bodi K10 house alang le tum charipon bang toning hi phansita me choronai ko ane ajir kiding pensita ili tum okreng area long lason day night puke lasona khela pipepin lang la sipini kecheng lapen ke alira champion kadok ave klimang phar tu manta dak nang chetong dun lapen ke non masap so aprang sita me ili tum kaching hon ili tum tourism and water resource long IEM retesting hi sita me alang li nang chetong dun lo nang chetong dun pen sita alang aku isi a meeting a join alang li bukajan sita me aku le thupit la sinili tum kadok ave dak chetong lapen la anajir kiding pen non lason khe phan baili tum kiching thur osomara phan khela ki bipon ke choro nai K10 house phanta lapen ke aprang ke ko ane kangram su adim sitame non ke ilitum ko ane pachelar pon long lo lapen ajo anarlo pu sitame munit tum kewang sitame aning sampik piglo la simonon pila ansu se ke patching thur ponji aphanda kaddo kabe atum phanda choro lo lapen okreng sports association lo president secretary tum phanda alang li tum phanda choro lo lapen ke K10 house alang li tum la an ki bipon thekbot kurwang thulok lan su se mo api phanda ki bipon thek thi phan se alang tum phan ining sam lo la sikado kabe K10 house jitu 6 অভাৰৰ ক্ৰিকেট খেল অক্ৰেং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী মাননীয় টনিং হি ডাঙৰীয়া আজি খেলখন প্ৰথম জিতু দল ওপেনিং কৰিব হেতু হৈছে ৰামমুকৰাং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু সিংহাসন দ্বিতীয়টো সিংহাসন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আজি খেলখন খুব সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি সবে সকলোৱে আশাবাদী কৰি আছে যথেষ্ট ৰাইজ উপস্থিত হৈছে এই খেল চাবলৈ কাৰণে সেয়ে অলপ আগত আমাৰ মাননীয় কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ টুৰিজিম বিভাগৰ EM ৰিতেশ সিং ছাৰ আহিছিলে তেখেতে বিশেষ কাৰণত ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে সেয়েহে আজি খেলখন পৰিচালনা কৰাত মই জ্যোতি টিমুং আৰু টনিং হি ডাঙৰীয়াই আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই খেলপথাৰৰ অক্ৰেং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি মাননীয় নিৰ্বাচিং ডাঙৰীয়া আছে সেয়েহে 6 অভাৰ খেলখন খুব সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী
Pirthe long paprang dun nang ji pulote nona kai ke cheng si tok lang mate lo charlia na thu paprang dun vek nang ji ansi Pirthe labang so khai setame reng et lang pu nang chini unji sonsi pining suri hini ring ko trok aning kana bangke asamang kang pia longta east west karbiang long pen setame kedam tanga poro hut pen paprang dun bom asonsi thek pon long lake si karbia radaphan birta ke me ang thek lo Lason thot si tok lang ana thu ansu se ching thur do nang jilang la pen paprang do nang jilang pumatha ponsi karbilo charlia song KSA tengra lang so aro atum pen pater pi ponsi tengra lang so higher secondary school asai hemalong an HS la pen HSLC ki untang atuma phan karcho la pen chirok tok amai peman pondo Labang so mai long tengra lang so branch amai phu Raju Singnar chunbang Jameson teron atum pen mai chari ponsi jaimek pedo pondo Labang sojai make along aluhi sarpo man pen KACEM Prabhat Chandra Taro chitong lut lapen chopha luhia long karbila met amai tiripi kong chun bang on teron KSA rap chun bang ajoy rong chehon tengra langso high school head teachers in charge Pronat Nath West Karbiang long KSA maipu sarthe rong hangatum pen chenglok penang an song along claim dam rapet ke theki digatum chitong dun rinti Maya long koson si tok lang anathu ke paprang dun thek chima lapen hawara radaphan koson si mesen anong me ke wan pi thek chima lahi huelam chethan pon si me mesen pen pachun pon Tak tinggalan so high school along birta milu birta ro 90 above percent keman percent 93.3 93.33 percentage se dapen ke pas lo ong dung fai lo ke damtang hut ke laan ke pas bang ve sata nil tum ke la sining je long bom lo nje long po pason lo duramla constituency ta asap education environment bang ke mi bom lo under of the leadership Dr. Tuliram Longhang sir Karbil Autonomous Council lapen Assam state long itum chief minister Himanta Biswa Sarma sir ke itum alatum ke Japon pena jok itum Karbiang long tami pinangan education environment bang ke ilitum bor ipen lemun lo dagnal tum chin lo duramla long bang ke ningkan free humni school ta 100% metric pass high school do isi bang ke adarsa vidyalay dalimbari और इसी बंग भोक्सोंग हाई स्कूल लगन लिरोंग स्कूल बंग लो लगन 4 years तो 10% लो last 3 years अब बंग के third division अभी first and second letter marks के लोग तुम साइडे lapenan parta ilitum ningduk pustami la ni karlitang sumila rong hangpia memorial residential school nonomat ke government provincial kali pustami hadakta hinia best 10% sena pas chuning best bangke ke chingsia best lo first division inut lapen बाद बाकी second division पेने में first division bangani बाद बाकी second division la ilitum labang so message bangke ilitum appearance tum mana api potum bapunu pisaratum ai kan nitum adu ko betel tum chirok tok nai athema non ifrang owe tum bang thek bek nai athema non din bangke pilo pupo science and technology kai chot kalilo non bang digital ladin tadulo la solong digitally itum asontina hormuta thek nai dong sil itum lu thek thiret lo buldenon ke mekini duta ka beteng ko ase non ifrang inglongari kidu adon tin along tami kapori sumar arta dulo bote tatum porhi vek nai lu thek vek nai labang so phan ke compulsory wa subject pustami litum anutin hamphang so duan al to phirang ke hin pen punoi hamphang song duan punoi ba jok political party punoi politics paklem nang hai sata mi la lokacharli asono bangke ekdom mane pachibung pik nai athema non bang environment mi oilitum aru non din ke ba frangason anchulong le furu jutuk chot posi anchulong le dam de der lo bang takali athema facility dak dukok school along Assam sarkar Bharat sarkar pen Rem Karbian Autonomous Council ka du kabi akirap ison du la bangke anerlo wang sami ane om dak chulong la pen uniform long lo high school long sami LP school long sami la pen admission da free kitab ta long lo la hai ason modu kilong ason modu la metric ki pass atum higher secondary ki pass tum ta alang tum ta kapre award ta long ase la so por hulele tum ching chul dunde thek dunde polotang ta isya against du kokna ferimi mi alam ke la se nona bangke ki pa unji fan lok sele tum kadu cherok tok na ko nilin pen chuning ri tala Aprangsi karbilo charli asong pen ge isia hima do
hima pen park rak sang je thek long lo isia hima park rak lo ning karong abang ke athi jasemet pet kar bilo charli song te kar bi khay moyar buk binak pochi niltum pini labang so engralang so branch committee pen ke teng pon pini la hs la pen hfc ke pas riso ijang pan kar chu pon long bang ke si ko pailo busi tu matha athi tum bang ke pang te kapre district pen comparison kori dam te education hin pa phik la pochi pini nile tum education ke pa promote ji phan jasemet pet la pini so mardam phan aning parong mate aning ke rung isi education ke pa promote phan sin nil tum aning ke hang apen nil tum aning kan thers tami nil tum la son thak thak jai mek ni tum branch committee tin tami ke deng pon jai mek tu pini west kar benglong bang ke pini nil tum bang ke dak hanok pini jai mek ke paman poncheng son la se schedule series bang do bompo nil tum dak hawar phan tami an so se education bang ke pe develop ji la pen quality la pen good education ke wanji so amun sam ke wanji phan sin tum bori pon po lapen kadu kawe rat tum manta lapen ke thegi ding lapen media person ma chuning rilo labang so education ka ching thur long bang ke kadu kawe chera pon pet lo na lapen labang so ching thur long kadu kawe ching thur ji puning thesi am thi pan ning lo pini ladak ni litum labang so program me deng la ke hs lapen hslc la ke pass out la candidate do an phan isi karcho mate felicitation program sikedeng ek labang so long me et me sen pen chun pon labang so long alhi sar po aman pen em pro bhataru sar kameng chitong ni lo la son thak thak si neli tumalong west karbi anglong district committee along a president sar therong hong sar pusita me dolo la pen ke central pen ags sar ajoy rongchehan sar pusita me dolo la son thak thak si penangan pinia bang ke bang pharu hini bak amuluk do athema piporma prote neli tum tengrang so adem sibilo boy fit sidame ni tom ha borkok pan la dak am isi non mar ke borkok ave italang ma center lo ma dak bang si chingrum thu rapet ajalo ama la se penana student no phan ni tom felicite dun pen aning pe the dunik lo anso se alang litum mane kacharli amukha bang paphang thekje phan career guidance mesen nilitum district nilitum central nilitum IEM pen valuable la bang so speech ke pi pen osomar tum interaction pon lo la pen te osomar det kalisi nilitum long appearance mate nilitum long api apo tum saminang chetong dundo api apo tum ta arjuding arjumi me pen se mane main nang dodon iglo he la hai hoilo amar la se pening abang ni tum dak teng lang so high school long si big lo he PMC teng lang so high school long abang so PMC teng lang so high school long pipor lo ma prote aning kan bang ason kaching thur asap budget si kedo pening abang ta total 76 appears men ke approx 75 bake pas lo mane 90% ke nilitum PMC teng lang so high school penta chipalong dun lo he la son thak thak si morning abang ta ansu se upgrade thekji aphan next ani years ta upgrade thekji aphan lapen ke pudamet lo purote esi ningarong ta meme he athema pipor lo ma polo tangte is karbi anglong pen mute pining ning abang ke west karbi anglong percentage ta nang batkra lason asi nilitum puan west karbi anglong long ke ilitum langdam lo pulo tangte west karbi anglong long ke felicity pila facilities ta avipin science punon commerce punon arts dolo sitame maximum ke commerce pen science pang ke awik pin la sitame awik pin nang bong mate elong long ni science command ne kodang ne private kodang ne venture along dokok ap boy fit pu sitame mesen 100% 100% ke long dun ke west kar biang long phanta isi nong met he piklo out district atumanta paparu ne det ason siman lo la se anso se nile tum karbilo charlia song huipen anso se none franke wang jilangani bangke tir plum se atok anu anta labang so loka charli pa che hunji phanse tum bo ipon ibom kami Pramila Teran P pen nili peneng HLC asad lang si ki undun la pen nili first division la pen ke letar ipak lagi nili kiduna school men lagi PMC Tenang so high school nili peneng HSLC asad lang ki undun Kecengsi nili kacau kangtung lagi nili pai
พันที่มันนิลิพันลับอันนั้นจะปะดุกตัวจอกซีปีนิลิสมัยHSL เสียสัตลังสมัยกิอุนดุนล้อแล้วเป็นกินิลิพันสมัยลูกจิลังอปอร์นังกิปีแล้วเป็นนิลิพันนังดิสทับที่เป็นนิลิพันลูนาปะจิลังลงแล้วเป็นนิลิกินังเจสันอันสมัยนิลิพันนังปะดอร์ดุนพอสมัยนิลาลังนิลิพันสุริสุรากิรุปิปาร์ปิกล้อกิเจงซีแกแล้วเป็นอดุนทุนิลิจูโรกังตุงแล้วก็nil tumba than bang tuma phan alang litum lapan ka chipaduk pena joksi pini samay nilitum samay lapuson ki pas tun lo la pen HSL sia chat lang samay lapuson tum ki misen ben ki unduna pot alang litum phan samay ni ki ro pa jer kang tung kero kapajer kangtung ke cheng si lake nilipo lapen dak school hem than bang tum pen chenglok nilitum pen ke the ki ding tum ne tum hal kerap nang pidun pen puson kero karcho ame kedeng kon pen sinding thelo Aru ni phai ke thom suri hini reng kono trokar ni nizang karbiang long dongka mukam karbi hemtu na long teron chingrum amai atum pen executive amai mate che than chimum amai ke padopon Mei phu rupom sing teron pen mei che pahem phu pon si pedolo son si dun kong chun bang har sing teron pen mei ke pha lam the than pon si klar dak pen lam the than pachini pon Bangso amai long alu hiaman pen MLA Rup Singh la pen advisor pen cheng lok ke ong dung claim ra pen atum che tong dun rinti Maya long ka chingki che than pon alam the la puson hello non ke wangji aru ni phai kre pho suri hini reng kor trokar ni kopi ko son pen si pin po arani mate kopi ko son pen si terona sor angbong pen ke the ki ding atuma phan man pen ka chi pi pon thek chi mapu chingwai chingsai pon rinti Son thak thak si teron chingrum amai a hawartin pen setame bang swara ni arni nang kachitong dun labji aphan pherang ke thengno pen tuning report Prangsi media abatung tu ba teron chingrum amai hen pen ka ba ka ni tum pini achingki je than pon nang ko ke non ke wangji ni phai krep po si tum la teron chingrum amai hen pen Itu maricho pendang lok cintong amri rong khang la pen ni bajong lok itu dengan kurusa ra kuma pananta pen ke dolang bote long ri habi tum handami tum teron chingro mamai hen pen itu poho tak kalarat panya se tu pili sila se katu gabe atum bang ko pachini thuke mane tum adhorom tum jongse lason Hada tado ba palok tado dikon tado teron tuman do kulote alang tumhal tame ala swani kacewan pen itu karbia pohokan achupon je pansi tum tisikon se kado ge bhan choning ri bangke non ke bangji hawara mai ke doan lapen ke iri pielong mei pu gandang lok pidi saratum pen ke tun bang ke hai tum kado ge chetong sar je pansi pini amai hin pen ke choning ri pon achini pon kado Ani phai kwan lo pa dopon tu non ke bang ni tarik ke po rong hang rong bong rong ara Tang te pini ada pa birda bangke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang tru